Nikiri mathiko ja Priska Kanjira ntere cia Kipkona na aria siasa chiegie kimera kia Mirana Kinyamuguka chionekete kwithirwa chikirura bonene aria aria bonthe ndene ya mathikone jajana nde boritie antu barabara ntere chiambwa na batikwenda kwithirwa bakienderwa into bibi bachumire kagita karaba biona ende bareke antu bangi baraba kwenda kubitumira babitumire. Sasa ni wengine hata bila tulikuwa tunaona kama iko mbali. Ndeto ikonenie na kinyamara kia kirumirite kaunti ya Meru itiratiga kwarua akire mathiko ma Priscilla Kanjira maria makuruthiritwo entere cha Kipkona Igembe Central. You are simply the best. I loved you so much, I still love you. Ura aritwa imurimo wa kansa na arakinya munini wa gavana atwe mutuma Antoine Thinkia agwetete ate mathina matigitigite kumurumira. Ni ruare mutuma atielie kwirwa kinya kwa mukoke atura kethira atira ringa thimu kiri obisi ngavana kuibwa baba inge bakiwinda thekerwa kibungo kya mucie ni mawoni kwa mwekurumbe thairande ndererwa ngatura Meru no ntukinyare mirera ari na public participation tweweta Mombasa ina on teto cia umire na ntekwenda kwaria nteto inyingi indarere weta Nairobi na ndena maoni yarangita kurita ta mutongerio wa Meru County Government no ntuteo Meru County Government yorekuo the chief officer the CEC the deputy governor the directors the anybody wagu iborotete ekiara kiri mutongeria bwa thirikari ya kaunti ya Meru no ntuba kuria kumenyera muno mantu makonenia na kuthingatiria murimo wa kansa urotwikite kinyamara ntere ino. Cancer center ya na milioni 500 jambere seyele buri godona milioni 500 yoko nyambene. So is a big problem na cancer center ibe tayari na bale nya kuja kwa hospitali lakini bagete approval kuma thirikari ya county government of Meru sibitare twe nyambene yakiro kintu kita wa cancer center kenda ntobeto bayo baeta bakabwithru utafiti bachunguzo bakadhivya screening bone kana bena cancer batritwe takura kenda batea kwetu tiwankia Priska cancer weke ya kuminywa stage 1 agethro moyo nyarware so yo tometa Priska kwa imuntu mobo yakirete ne ara uwetoka wira mwangasa narua cancer center mutindwa ne mami completely na muntu mwake daktari omondene county ya Meru yonde rawita oncologist para be specialist ya manto ya cancer ale omwake ndene Meru county na resign le meri 5 ethiri na you working conditions na wankuremo na nkuremo kabisa baere ba clinical officers ba level diploma ba manto ya cancer baiterwe cancer center by Kwen dispensary na goten dispensary ndene Meru county inability ya gutegera mantu ya cancer yet statistics iruga Meru ino mulimo juingei negembe juingei na itokwenda toyokia atua ya tongeria ba thirikari Meru county government the deputy governor wa thirikari era ndi na njukumu thirikari the national government MPs beto tuina njukumu kuria ntaira kana kuria ansa kana kuria ndawa ya murimo yoyo kabilite Ameru sana na muno Ameru bakuma ntere isieto cia Igembe na ruru ariro konene na kemera na kinya kya muguka iro aritwe ebonene na maruru maingi kire atongeria baba kuri kya thoni giki anto ya mera tutikwenda direct muno bibi ekire mera kisound krof bungi ni muswanda yo etere bungene tibwo so tukadirect muno mera ni akiyeto bedro batikwenda mera yeta Mombasa baba atore tweta thogoni bete atia ibale ke korea ora kwa muguka yo moe tweta thogoni akaura lakini kutothiretie Kenya tiyo age toromia merege agoromwa na muguka renge twiromia Kenya yonthe ntugu imwe mantu yau yatumite mheshimiwa batamama ambunge betu bonde ba Meru bakilubi nikenda bomba kuona namba kwana ya kupinga mtu witwa Owen Baya nonto ni muntu wa thirikari na ni muntu wikiameneka thirikari kwa kupingana na mtu ti mantu musetho antu betu anaba mwathani kwa iyo sababu ire itumire are akukinya bokeya kuwerwa muno na Meru kana antu bembe werwa muguka yoro wana yuo the 74%
muguka Mombasa ne antobeto bakumembe ao na bakibukona bukenda babatala antobara bara Embu County antobembe bete bara somane bambe baembu iyo baura lori ekomi na lori nyanya ikena mu Mombasa si muguka na iketa Northeastern bakibukona bukenda babatala antobeto weta moembe weru andora ekurowe muguka ambunge baba ekudai iba andi sheria mbungene mera ari tokenda wase kulevya sina kanda yake wake list ya intabia korea na ntokinyaza ito kwa ari mera yake list ya nakanda na mbunge wetu na kabakiri mbungene wewe mtoana bakavilo kabeto tantonga shetani ashindwe mwakashwa kore nchome MCA kore muyumbe kore governor na kore pre baba Mombasa ndaeta bara we barendo chamane na president bate kwendo chamane ya mwane tolentori bara ba Embu bete ba chamane ya president babu ibo kwenda tobuka matatu tababu state house bo chamane ya president bo mwera mirenwe temuiro bithika lentori totirwawe totirwa na MP betu non tukinya MP arabari National Assembly it is a matter of majority tuwe na MP kenda kema MP genda kuena ma MP over 29 kele indi baka uwa over 200 indi kele baka uwa kuna baike ora tukoria kioria na ora tukegemea no ntu no watelete kinya ma MP bara majority I president wae na tuere president wetu murayo kuona thina kinya we akuona thina me kinya tuwe na block yetu it's an economic block ya county cia Nara ba tuwe Meru County turi fall under gikundi kia block yeta wa Sereb ire ina Meru County Tharaka Nithi Laikipia Nyeri county 11 itongeretwe ni Mutahi Kaiga iwe chairman wa that block yeta wa Sereb Central Region Economic Block dira county za pwani zikaria si block na block yetu ere ko wata kwambiriria Mount Kenya yonthe ekiri katuwe kinya mama ate kwaria na chairperson wa block ya Central Region Economic Block aiko kana nerera area re kwarerire mutayomba kwaria batu ture ya Meru ri no watwariria twene kyo kiuria kinene tukuria nekyo kiuria kinene tukuria na kiuria kiu kinyire mukathe president wetu wa Kenya that makanisa kayetete kuingwa Meru boutiques kasietete kuingwa Meru hoteli kasietete kuingwa Meru sukuru ikaingwa Meru nte kumenya mu Meru ni naetete nende kwina mubunge wikete kinya another bill in the assembly akiwa kimera kya mirare wikiritwa kabisa kire sheria cia Kenya kekirwa kire classification kira nakanda emekirite kire dawa cia kulevya again abunge betu ba Meru nikenda kinya baka wikuringa kura batumba kukirukia kana kupinga biliu oroga tutethia no loi te rais wetu katwere antu ba Mombasa mantu amera ni mantu a sheriene mera gweretare number plate yare garete nambi mera nyero number plate ne thirikari ya Kenya na bunge la taifa no tomba kurwa na sheria Kumantere cha Kipkona Kibe Centro Peter Class Chabare